رادیو دنگیگن دنگی توی هواتیا جنابندان و چیانا رادیو دنگی گلدن باش گودارین هیجا ایرو 8 ترم 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن نوچه اندنا و روژه ده پیشکش بکن لپیشی چند سر نوچه یکینیا شهید doğan زنار لزاپه چارچالکین havayı لدارخص 8 dagir keratın ceza kirin Dişengale erişe havayı pek hat u birindar hene ایریشو داگیر کری آل سرباشور کردستان بردوام دکه برتک و نرازی بون هنه هرزر ابراهیم بیلمز گوت نابه کو ایدیسی پیتیل همبری به حقوقی کلی این رالی دقومه پیدنگ ببینه کچه Avrupa'ya encanlamaya konferansa xo eşkere kür azadi rebera po armancamaya serekeye دوباره başkodarın hejam dest ve berfiriyan uçen xodiken yekiniya şehit doğan zinar lzape çarçalaken havayı darxız navenda ragandun çepemeniya HPG bdaxuyane ge ragand ku yekiniya şehit doğan zinar çarçalaken havayı darxızne HPG tekilleri çalakan van agahiyan de dınavbera bistune hazirane ududu tirmehede yekiniya meya şehit doğan zinar netice baregen arteşatır kada geker enherema şehit delil arojava izape bu amuren havayı çalaken darxız bareken dagir keran qada berxodan aya gire judi jareke u yel qada berxodan aya gire FMC jaranji asmanan hateleda divan çalakan de her kem 8 dagir ker hatın cezakirin her ve heft çeper u çar kon hatın ruxandan bareken dagir keran da asteke bilente derfarın HPG radigine kudnava meheke davide gerlayan be gelek çalakan ji asman da arteşatır lane u gelek kuştiyen ve hene u dbeje le devlet atır kala kuşteke xwetene jinake jibo biraya gişte çalaken gerlayan MBV teknike neyin bihisten encam bi tamamı ve şartına devlet atıka da girker çıkası encam envan çalaken ve şereji envan çalaken u dimenen van peşkeşi gere xoye valat parez uraya giştiydiken مهم دجمن من Bizi ser o kapı. هر بجی لیکت هر بجی دناو وان کت Pelegodarin heja eme berexo bedin hereme paraslan medyaya rojnavavan agir tufan radigihine kerem bikin. Van rojên davî li herêmên parastinê medya şerekî dijwar tê meşandin. Hemabêje her roj jaliyê gerîlan ve çalakî têne li darxistin. Bi taybetî mirov dikare bal bikişîne ser çalakiyên gerîla yên hewayî taybet ew demeke wisa di rojevê de ye. مرو دکاره بجه گلین آزادی کردستان به طرز تاکتیک و ربازین خوین سردمه داگر کران دخه جخوه بگیجی داخیانی خود دا دیار کرن دنابرا 29 حزیران و دودی تیرمه ده لحرما روژاوای زابه آشی دلیل قادم برخودانی آگری جودی دهمان دمید قادا برخودان آگری افم چار چالاکی جالی یکینه شی دوغان زنار و هاتن الدارخستن ده انجام وبان چالاکیان ده بگشتی 8 داگر کردین جزا کرن مرو دکاره بیجه دولت داگر کرا ترک لهمبر وان چالاکین گریلا بیچاره مایه
گله آزادی کردستان هر روز دوار تاکتیک و ریباز ده دنوا گوهرتن و گوهرتن اکیده یعنی هر تم سورپریز که نو درد که با و افجی دیله کوداگر کری تنگا ببه جاردن او چالاکی انگریلا لسر درونیا لشکرین داگر کرجی یعنی پرزیده باندوره که خود چیده که یعنی رخمی اوقاس بالافرین ارتشا ترک ده هوا دانه اوقاسین کشفی و ساد شوپاندنه که دنه گیلا چالاکین خو لدار دخه افجی لسر لشکرین داگر کر باندوری که آواده که و افجی سر درونی من باندوری چیده که جاردن مرود کاره ببیجه یعنی شرط و مرچ چه دبن بلا ببن گریلا به سپوری تاکتیک نو چالاکین به باندول هم برداگر کران پیشتخه تایبتی ما بحثا وان چالاکین هوایی کر نها داگر کری جبر کو حزم ناکه اونا خازل هم بر به تایبت رای گشتی بن کپتن آوی ندر که و ارته وان وندهی خو و دشیره او هر چه قازبه و شارتن جی گریلا به دیمنین کو دکشینه راستی وانا یعنی راستی وان چالاکیان چنه باوه که اشکره نشان داده جخوا بریان هاجی به دیمنان نوسا پار بکر بو و باورم دم پیش تاجی اف چالاکین کو نهال تایبتی هوایی پیش دخن و یعنی دربل داگر کران دخن دیمن یوانج ببرن اشکره کرن ای دولت ترک جبو سر وان بگیره همو بیجه هر روز جخوا ایریشی خو ندسته کراندن ایریش خود دومینه جخوا هر جوره ایریشان لهم برگیلا به کارتینه او به بالا فران به گازین کیمیوی به چکین قدخه کری یعنی او ایریشین داگر کری قد ناسکنن روخ میوان همیان جی گریلا چالاکین خوال دار دخن او دربل داگر کرانده ده هر وها مرود کاره بحثا ویج بکه دوان روژن داویده دولتات داگر کر ایریشین خوین لسر گندوارین حریم جی زده کرنه işte dixwaze gelê wê herêmê bitirsîne wisa bike ku xelkê herêmê koş bike taybet qederek gundên gerêdayê Amediyê her wiha ên gerêdayê Metîna ji ber bombardmana dagirkeriyê şevat derketiye ê xelkê herêmê dixwaze bi wan êrişên xwe bitirsîne ji bo ku va gunda wala bikin yani ew gundên wê derê wala bibînin ji bo ku rihet zêdetir bikaribe êrişên xwe wisa xwaze Kurdistanê taybet bişewitîne û êrişên xwe li hember گریلا جی بردوام بکه یعنی حال حریم آگاهین کو مرو بده اون اگر روزین پشت هم درباره چالاکین گریلا ده هم ایریشین داگیرکری دا تشتکی نو بکه و بردستیمه هم دکارن بوره پار و بکن تشتکی بله آگاهین کو آگر طوفان راگیان ده ام گلک سپاس دکن ام بنوچین خو بردوام بکن لشن گار ایریشه که بمبایی حتی کرن نوچگیان چرا تیوی و چرا افمیشی دناو ده سه کز بریندار کن تیمک روزنامه نشن گاله کو نوچگیان چرا تیوی و رادیو چرا افم دناو ده بون جبو ورگرتنا هپیوین تکیلداری سالوگرا ده همینا فرمان چون تل قصبه لتلوگره ده لشن گاله بون هدف ایریشه که بمبایی لانجام ایریشه ده وسایت روزنامه تقیه و دو روزنامه واجوک را وسایت بریندار بون هات راگانو که روشا یک جی برینداران گرانه و او را کرنه نخوشخانیه موسوله هر دو بریندارین دنجی لشن گالیتینه درمان کرن پشتی بویر هیزن اولکاریین عراقی و آسایش ازدخانه لجیه بویر دست بلی کلینان کرن جگیره برپرسی مال بندا یعنی که هولره رشاد گلالی تکیلاری داگیر کریا دولت آتر کود اگر یعنی که نرازی بون نشان نده و بارگه و کادرون یعنی که جیب بن هدف دولت آتر هر روزا کود چه به هفکاری و آلیکاریا پیده که داگیر کریا خو الباشور برفره دیگه نرازی بون نهم بری و داگیر کریه جی روز به روز زده دبن جگیره برپرسی مال بندا یعنی که هولره رشاد گلالی درباره و داگیر کریه dedi beje devlet Atatürk ve eşkere de beje her cihe ke dünyayı lev tevgere ke Kurdan hebe evtine biken tevive ke ji PDK li ser tinekir nas statüye herema Kurdistan'ı bir devlet Atatürk le hevkiriye PDK dixwaze helbijartinan azteng bike biriya dagirkeriye de silatariya xwe bi ser irade azad de bispêre Reşat Gelali behsa metirsiyen li ser herema behdinan û yeneke ya li heremê jî kir eger yeneke nerazîbûn nîşan nede ve sibe barege û kadrên yeneke jî bibin hedefa devlet Atatürk armanj netene PKK dagirkirina Başûrê Kurdistanê ye
Neviye Şeyh Seyid Hasan Basri Fırat Gud Bilageli Kurd Liber PDK Rabe. Hakikaten İro duruma Kürdistan'ı Kürdan geleki durumeki xeter dair. Duruma İro'da ama 40 sale partiya Karkere Kürdistan hakikaten bedül ucan her heri Kürdistan'ı yani mücadele ki bir hempada de. Hamlavan jehbuna Kurdana çena ve büyüra ittifak kirine velati xwajana vekirine tamamı baraygah xwayid ve set baraygah hatta naha tuanda askeru tangu topi xaw ya da peşava real verkil serihan cihari cihan kakestine yani tuan cihanda hatta ro hakim ne bu ne tayekeci iro tuan cihanda yani mücadele edike yani ava hebunu neman edike avian meru akli merfan nayne yani Vallahi işgal yani zara yani ama işgal nine yani işgal nine ilhak dike yani misaki milli de eva de meci Türkan da tamamı Kürdistan de sınırı de hududu misaki milli dahi ya Kürdeki bavermen az yan da bejim yani ama beratiye nine meru be düşmeni xara ranave bray xwa zinhar am diyeceğim bray evji akli xwa bin seri xwa yani bravi hatay nekin çünkü hatay ve yarın başlı ve Hevpeymaniya Nesir divê hikûmeta Iraqê helwestek cidî li dijî dagirkerê nîşan bide yek ji serkirdeyên Hevpeymaniya Nesir Aqil Rudeynî li derbarê êriş û berfirehbûna dagirkeriya Dewleta Tirk a li ser xaka Başûrê Kurdistanê her wa pêdên ya hikûmeta Iraqê ya li beramberî dagirkeriyê de ji medyaya Iraqê raxivî. Aqil Rudeynî dazanîn ku fikarek mezin li beramberî dagirkeriya ku di demên dawî de Dewleta Tirk li ser xaka Herêma Kurdistanê dike heye û got artêşa Tirk bendên kontrolê li ser Riyan Daniye kamp û baregên leşkerî ava dike rewş wisan li hatiye ku dagirkeriya Tirkiye bi dirêjehiya 150 kilometran zêdetir xakê herêmê girtiye nava xwe de. Aqil Rudeynî diyar kir ku pêdengiya Baxda û Hewlêrê ya li beramberî dagirkeriye sedemek ku Dewleta Tirk hîn zêdetir baregehên xwe yê leşkerî ava bike û got ev ji bi pêkirina yasayên me ne. Bê helwestiya hikûmeta Iraqê û hevkarî û çavsaxiya çevstanına PDK bûye sedema berdewambûna êriş û dagirkeriya Dewleta Tirk a li ser Başûrê Kurdistanê. Rojnavan Hoşyar Abdulaziz diyar kir ku divê aliyên siyasî rojnavan li dijî êriş û dagirkeriya Tirk xwedî helwestek hevbeş bin. بێگومان هەر جۆرە لەشکرکێشەیەکی وڵاتانی هەرێمایەتی و بەتایبەت ئەو وڵاتانەی کە پارچەکانی تری کوردستانیان بەشەکانی تری کوردستان باکوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا لەسەرێتی هەر جۆرە پەلامارێکی ئەمانە هەر لەشکرکێشەیەکی ئەم وڵاتانی هەرێمایەتی بۆ خۆی کاریگەری مەترسی هەیە لەسەر باشووری کوردستان و ئەتوانین بڵێن ئەمە ئەبێتە ڕێخۆشکەر بۆ ئەوەی ئەمانە پەلکێشی زیاتر بکەن بۆ قوڵایی خاکی کوردستان هۆکاری ئەمەش بە بڕای من وەک ڕۆژنامەنووسێک بە بڕای من ئەگەڕێتەوە بۆ پەرتەوازەی نێوماڵی کوردی کە ئێستاکە لە هەرێمی کوردستانە جۆرێک لە پەرتەوازەی ئەبینرێ لە نێوان لایەنە دەسەڵاتدارەکانە ئەمە مەترسێکی گەورەی لەسەر ئایندەی هەرێمی کوردستان ئەگەر دەستکێشی نەبێ بۆ هەر وڵاتێکی دراوسەی ئێمە بۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان هیچ وڵاتێکی هەرێمایەتی بە ئاسانی ناتوانێت سنوورەکان ببەزێنێ بێگومان بەلەوە هەم دەوڵەتی عێراق وەک دەوڵەتی عێراق خۆی و هەمیش ئەحزابی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان ڕێخۆشکردن بۆ ئەوەی ئەم هێزانەی وڵاتانی ئیقلیمی هێرش بکەنە ناو خاکی کوردستان ئەم هەموو ئاڵۆزیە پەیوەندی بەو نائینسجامیە ناوخۆییە هەیە کە لە نێوان ئەحزابی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستانە هەیە ئەمە مەترسێکە دروستەکە ئەگەر ئەحزابی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستانە هاوتەبابن گوتارێکی هاوبەشی کوردی هەبێ بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەر مەترسێک لە دەرەوەی ئێمە هیچ هێزێکی ئیقلیمی هەرێمایەتی و هیچ دەوڵەتێکی نەیار بە کورد ناتوانێت پەلکێشی بکات دەستدرێژی بکات بۆیە پێویستەکە بە هاوبەشەیەکی پتە و ڕوبەڕووی هەر جۆرە پەلامار و هێرشێک ببینەوە کە نەیارانمان بەتایبەت تورکیاییکە. Belêkotarên hejamenê haberê xwe bidin Başûrê Kurdistanê rojnavan baran germiyan bi mereyê dembaş hevalbaran
زۆر سپاس ئەم کاتەی ئێوە و بیسەرانی رادیۆش باش. gelek spas dikin. Heval baran germiyanî derheqet tevgere dagirkeriya Tirk û encamên wê de dikarî çi bibêjî her wiha bertekên gelê Başûrê Kurdistanê di çi astî de kerem bikin em we godar dikin. بەڵێ وەک دەزانین لە ساڵی 2015 بەدواوە دەوڵەتی داگیرکەری تورک دەستی کردۆتە هێرشی بەرفراون و بێناوبەر بۆ سەر داگیرکردنی باشووری کوردستان. دواتر لە ساڵی 2021ەوە بە ناوی ئۆپەراسیۆنی جیاجیەوە هێرشی بەرفراوان و داگیرکاری دەست پێ کرد بوو چەندین گوند و ناوچەی داگیر کرد و ناوچانەی لە هاوڵاتیانی دانیشتوانی ڕەسەنی ناوچەکە چۆڵ کرد. لە 15 ئەم مانگی ڕابردووە جارێکی دیکە لە شرکێشیەکی نوێی بەسەر باشووری کوردستان دەست پێ کرد. هەموو شەوێک بە تایبەت لە کاتەکانی شەودا هێزی زیاتر بە ئۆتۆمبیلی زریپۆش و بە چەکی قورسەوە ڕەوانی باشووری کوردستان دەکرد و هەرچەندە پێشتر تا چەند کیلۆمەترێک با بڵێن نزیکی دەور 15 کیلۆمەتر داگیرکاریان دەست پێ کرد بوو، بەڵام ئێستا هێزەکانیان زیاتر کردووە. ئامانجیانەوەی بە قۆڵایی 40 کیلۆمەتر لە خاکی باشووری کوردستان داگیر بکەن، واتە هەر یەک لە ناوچەکانی دێرە لۆ پشیلات زێ ئامێدی بە تەواوەتی داگیر بکەن. ئەمەش دەکەوێتە قۆڵایی خاکی باشووری کوردستانەوە سەر بە پارێزگای دهۆکە کە یەکێک لە پارێزگاکانی باشووری هەرێمی کوردستانە. لە هەمان کاتدا دایانەوێ بەم لەشکرکێشیە بەرفراوانە کە چەندین ڕۆژە بەردەوامە زنجیرە چیای گارە داگیر بکەن. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو و چەند مانگی ڕابردووشدا دەمانبینی دەوڵەتی داگیرکەری تورک بە فڕۆکەی جەنگی بەردومانی گوندەکانی دەوروبەری چیای گاری دەکرد. ئامانجیش لەوە بۆ چۆڵکردنی و گوندانە بوو بۆی دەرگایەکی بەفراوانی بۆ بکرێتەوە. بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجەوەی جێگەی داخە با بڵێن دەبینین پەدەکە بۆ بە چاوساقیان هەموو هاوکاریەک و هاوکارێکی سەربازی و هەوڵگری پێشکەش بە دەوڵەتی داگیرکەری تورک کردووە، واتە هەموو دەرگایەکی بۆی واڵا کردووە. ئەو ناوچانە لەژێر دەسەڵاتی پەدەکەدایە، بەڵام بووە بە ڕێگە خۆشکەریان ڕێگەیان پێی پیشان دەدات، یاخود ئەو کاتێک کە لەشکرکێشیەکان بۆ سەر باشووری کوردستان ئەنجام دەدرێت دەبینین ئۆتۆمبیلی چەتەکانی پەدەکە لە پێشیانەوەی و گوند بە گوند دەیانگەڕێنن و درێژە بە داگیرکاریەکەیان دەدەن. هەروەها لەو کات لە 15 مانگی ڕابردووە تاوەکو ئێستا بەهۆی و لەشکرکێشەی دەوڵەتی تورکەوە 4 گوند لە سنووری پارێزگای دهۆک چۆڵ کراون بە تەواوی چۆڵ کراون. هەروەها بنکە و بارەکان لە نێوان گوندەکان لەسەر جادە سەرەکیەکانیش تەنانەت داناوە و لێپرسینەوە لە هاوڵاتیانی ناوچەکە دەکەن، یاخود بە پێ و زانیاری کە گەشتۆ دەدەستی ئەمە تاوەکو ئێستا دە هاوڵاتی مەدەنی دانیشتوی ڕەسەنی ناوچەکە لەلایەن سوپای داگیرکەری تورکەوە دەستگیر کراون یاخود دەست بەسەر کراون. تاوەکو ئێستا هیچ چارەنووسیان ئاشکراش نییە، ئایا چارەنووسیان بەکوێ گەیشتووە لەکە دەست بەسەر کراون. تاوەکو ئێستا زانیاری لەو بارەوە بەردەست نییە، بەڵام وەکو ئەو زانیارین کە گەشتووە دە هاوڵاتی دەست بەسەر کراوە. وێرای هەموو ئەو لەشکرکێشیە یاخود با بڵێن ئەو داگیرکاری دەوڵەتی داگیرکەری تورک بەداخەوە دەکرێت بڵێن بەداخەوە لە ئاستی باشووری کوردستاندا تاوەکو ئێستا بەرەیەکی بەرفراوانی جەماوەری لەگەل و لایەنە سیاسیەکان پێک ناتەوە بۆ بەرپەشدانەوەی ئەو هێرشە داگیرکاریە بۆ یاخود بۆ ئیدانەکردن و شەرمەزارکردنی ئەو داگیرکاریە بۆ ڕێگەنەدان بە داگیرکاری زیاتر. چونکە ینی سنووری دهۆک بەتابەتانی پارێزگای دهۆک ئێستا لە 75% داگیر کراوە لایەن دەوڵەتی داگیرکەری تورکەوە. دەبوایە ئێستا حکوومەتی هەرێم حکوومەتی ناوەند بەتایبەت لەسەر ئەمە وەڵامیان هەبووە، ئیدانیان کردایە، ڕێگریان لەم پێشێلکاریە بکردایە، چونکە ئەمە سەروەری خاکی عێراقا دەبوایە بپارێزرایە. بەداخەوە ینی دەبینین نە لە ئاستی باڵادا با بڵێن لە ئاستی حکوومەتدا هەڵوێستێکی جدی نییە، و لە ئاستی گەلیشدا دواتە لە ئاستی تاکدا هەڵوێست هەیە، یاخود با بڵێن کەسایەتی و چالاکوان هەندێک ناڕازایەتی یاخود بەرهەڵستی و داگیرکاریان کردووە، بەڵام پێویستەکان دەنگانە هەمووی کۆ بکرێتەوە بۆی کاریگەریەکی زیاتری هەبێ بۆی ڕێگری لەو داگیرکاریانە بکرێت. واتە هەڵدانەکان دەکرێت بڵێن لە ئاستی تاکان تاوەکو ئێستا لە ئاستی با بڵێن حزبە سیاسیەکانی باشووری کوردستان تاوەکو ئێستا هیچ بە هیچ جۆرێک ئیدانیان نەکردووە.
ڕەنگە تا ڕادەیەک جۆرێک لە ئیدانەکردن یاخود بە بەیاننامەیەک هەبێ بەڵام تەنها بە بەیاننامەیەک یاخود تەنها بە ئیدانەکردنێک بە نووسراوێک ئەو لەشکرکێشیە ناوەستێ پێویستە هەنگاوەکان بەرفراوانتر بکرێن زیاتر بکرێن گەل و ڕۆشنبیران هونەرمەندان چالەکوانان کەسانی سیاسی ڕۆژ ئەم توێژانە هەمووی پێکەوە دەنگ هەڵبڕێن چالاکی جۆراجۆر ئەنجام بدەن لە گۆڕەپانەکانە یاخود با بڵێن لە شەقامەکانە بە بەردەوام درێژە بە چالەکیەکانیان بدەن تاوەکو لە ئاستی نێودوڵەتیشدا واتە تەنانە لە باشووری کوردستانە لە ئاستی نێودوڵەتیشدا لۆبیەکی گەورە لەسەر دەوڵەتی داگیرکاری تورک دروست بکرێت و چیتر دەست درێژەکانی بۆ سەر خاکی باشووری کوردستان درێژە پێنەدات ئەوەشمان بیر نەچێت دەوڵەتی داگیرکاری تورک لە سەرەتای ئەم ساڵەوە بەهۆی بەردومانەکانی دا هاوڵاتی مەدەنی شێت کردوواتە دەوڵەتی تورک هیچ جیاوازیەک ناکات لە نێوان هەر کەسێکدا ئایا ڕۆژنامەنووسە هاوڵاتی مەدەنیە هونەرمەندە کەسانی سیاسیە هیچ جیاوازیەک ناکات دەبینین هاوڵاتیانی مەدەنی یاخود شوێنی نیشتەجێبوون یاخود لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بینیمان تەنانەت ناو گوندەکانی بردومان دەکرد لە سنووری گوهەرزێ نزیکی 10 مەتر لە خانوم هاوڵاتیانەوە بردومان کراوە پارچەی ڕۆکێت و گولە تۆپی دەوڵەتی داگیرکاری تورک کەوتوتە خوارەوە یعنی دەکرێت بڵێن خوێنی هاوڵاتیانی باشووری کوردستان لەلایەن سەرانی دەسەڵاتی وەکو پەدەکەوە تەواو بێ بەهاکراوە هیچ گرنگێکی پێ نادرێت بله هەواڵ باران گەرمیانێ تێدیت ئەم ژی دشۆپێنن ئەم بەهەورە دشۆپێنن یا بەرتێک هەنە ڕۆپۆرتاژ هەنە بەرتێک هەنە لەسەر داگیرکەری لە بەلێ چاڵەکێن مەشێن مەزن پێویستە نەوسا یعنی تێن گوند وەڵا دکردنە و گەلش بێر تشتێن نەڕازیە و مەشێن gelekî girseyî pêwîst e werin nîşandan wekî neş herem ne dîsa Baxda tu evekî nîne bertekekî nîne napêşin dagirkeriya Tirk bisekine yani rawastînin ڕاستە وەکو باسمیش کرد ینی لە ئاستی تاکدا هەڵوێست هەیە با بڵێن هاوڵاتیان یاخۆدە و کەسانی کە ئێمە ڕۆژانە دەیان دوێنین چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجام دەدەین هەڵوێستیان هەیە داوا لە سەرانی حکوومەت لەگەل دەکەن کە خۆپیشاندان و گورتبوونەوە و ڕێپێوان ئەنجام بدەن یاخود بایکۆتی کاڵای تورکی بکەن لە ئاستی تاکدا دەکرێت بڵێن هەڵوێستەیە یاخود ئیدانەیە و لەشکرکێشیە و داگیرکاریە دەکرێت بەڵام ئۆکوتمان ئەمە بەس نییە ینی دانیشتوانی گوندێک کە دانیشتووی ڕەسەنی ئەو ناوچەیان باو باپیرانێن لەو ناوچەیە بووە دەیان ڕەز و باخیان هەیە لە زیادی خۆیان هەڵدەکەنرێن ناچار بە ئاوارەبوون دەکرێن لەگەڵ ئەوەشدا تەواوی ینی ناوچەکە دەکرێتە بەشێک لە ناوچەیەکی ئەمنی و بە تەواوی داگیر دەکرێت ینی دەبووە ئێستا لە ئاستێکی هەرە باڵادات لە هەموو شارەکانە گوربوونەوە و ڕێپێوان ئەنجام بدرایە بەڵام بەداخەوە ینی دەبینین ناکرێت ئەمە ئەم هەڵوێستە گەورەیە پیشان نادرێت ئەوە باسی با بڵێن ژێر دەسەڵاتی پەدەکە ناکەن وەک ساڵانی ڕابردوو کە بینیمان گەلیشی لە دزێ ڕاپەڕی ناسایەکی لە دژی دەوڵەتی داگیرکەری تورک کرد و دەوابەکانی سوپاندەشی لە دزێدا بینیمان پەدەکە زیاتر لە 80 ڕۆژنامەنووس و چالەکان و هاوڵاتی مەدەنی دەستگیر کرد و خزاندێ زیندانەکانەوە واتە لەو سنوورانەی کە لە ژێر دەسەڵاتی پەدەکەدایە وێرای ئەوەی کە خۆی بۆت بە بەشێک لە سوپای داگیرکەری تورک ڕێنوێنیان دەکات و ڕێگەیان بۆ دەکاتەوە لە هەمان کاتە ڕێگری لە گەلیش دەکات لە دژی ئەو لەشکرکێشیە هەڵوێست بنوێنێ یاخود دەنگ هەڵبڕێ بله ام gerek spas dikin hevalbaran germiyaniş bu inerxandinê te yê girik gerek spas dem baş xewet be zor spas bêmiş Gotarên jem binûçeyên xwe berdewam bikin Parêzê rêbera Po İbrahim Bilmez got îmralê zindaneke ji rêzenîne nabe ku êdîsî pîtî li hemberî pê bêhûqiyê pêdeng bimîne
پارێزەری ڕێبەر ji bo şikandina tecdîdê diwarê hukukî de xebatên xwe didomînin. Herî dawî sêtir mehê li bajarê Swîsrê Cenevê li Konseya Mafê Mirovan a neteweyên yekbûyî têkilera rewşa Rêberapo û Pergala İmraliyê konferansek hatı darxistin. Yek jî beşdarê konferansê parêzerê Rêberapo İbrahim Bilmez bû. İbrahim Bilmez têkildarî helwesta CPT û Pergala tecdîdê ya li İmraliyê ji a neferê axivî. Parêzer İbrahim Bilmez qala cezayên dîsîplînê yên li Rêberapo têne birîn kir û wiha got şert û mercên zindana İmraliyê pir giranin. Nêzî çil mehin em nikarin agahiyê ji müvekkilê xwe werbigirin. Ji bo hevdîtînê em hefteyê du caran serlêdanê dikin. Lê mixabin bersiva van serlêdanan nayê dayîn. Bi bahaneyên bêbingeh ên wekê cezayên dîsîplînê hevdîtina bu parêzer û malbatan red tên asten kirin. Sedema qedexeyê jî eşkere nakin weke parêzer em bi temamî li derveyî mekanîzmaya dadgeriyê têne hiştin. Li dijî vê îzolasyonê me serê dadgeha Mafê Mirovan Awropayê da 12 sal derbas bûn lê mixabin saziyekê mîna DMM'yê hîn biryar nedaye. Bi dîtina me ev helwesta DMM'yê polîtîk e. Li ser rola spîtî ya tecdîdê de jî İbrahim Bilmez ve nirxandinê dike. Ji dema Birêz Öcalan bi komployekê radestî Tirkiyeyê kirin û vir ve CPT vê sistemê kontrol dike. Heta niha neh caran serlêdana İmraliyê kiriye. Bu xwe jî diyar kir ku şert û mercên li İmraliyê nayên qebûlkirin û îzolasyonekê gelekê giran heye. Di rapora dawî de jî gotina incommunicado bi kar anî. Lê ji bo dawî li tecdîdê werê ti hewdan nake. Îro em li noxteya herî nebaşin. Ti têkiliya me bi Birêz Öcalan û girtiyên li cem re nîne. Em tenê texmîn dikin ku müvekkilê me li İmraliyê ne. İmralî zindaneke ji rêzê nîne di ber pirsyariya CPT de ye. Lewma nabe ku CPT bi rengekê ji rêzê nêzî İmraliyê bibe. Di vê daxuyaneke bi deraya giştî û naveroka rapora dawî eşkere bike. İbrahim Bilmez işaret bi rola Rêberapo jî kir û got gel azadiya xwe de azadiya Birêz Öcalan de dibîne. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd divê zindana girava İmraliyê ji holê bera kirin. KCDK Avrupa Konferansa xwe dema navber tamam kir û diyar kir ku azadiya Rêberapo armancameya serekeye. Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Awropayê KCDK navbera yek û çarê tirmehê de bi beşdariya 205 delegeyan konferansa xwe navberê li darxist. KCDK ku rojeva wê ya sereke azadiya Rêberapo xetin têkoşînê yên li dijî êrişên qirkirinê yên li ser Kurdanin û daxuyaniya encamnameya konferansê eşkere kir. Di daxuyaniyê de hat gotin ku dewleta Tirk rola xwe ya di siyemîn şerê cîhanê yên navên dawê rojhilata navîn de girtiye ser milê xwe û bi hemû hêza xwe seferber bûye ku ji qirkirina Kurdan encam bigire. Hat destnîşankirin ku dewleta Tirka dagirker li gel piştgiriya nav neteweyî û başûrê Kurdistanê bi pêşengtiya PDK jî dewam dike. Dewleta Tirka qirker ev şer li gel hêzên hevkar û dewletên herêmê derbasî qonaqekedin kiriye. Di standina piştevaniya tam a hêzên PDK îmhaya gerlayên azadiya Kurdistanê te armanc kirin. PDK hema weke şaqeke dewleta Tirk kar dike û ji bo vê yekê hemû hêza xwe seferber kiriye. KCDK'yê destnîşan kir ku rojeva serekeya konferansê têkoşîna li dijî tecdîda li ser Rêberapo û mîsogerkirina azadiya wî bû. Hat diyarkirin ku ev çil mehin agahî nestandina ji rewş û tenduristiya Rêberapo fikarên me yên têkildarî vê mijarê gihandina az tên herî bilind. Di konferansê de balhat kişanin ser fikrên Rêberapo her roj li seranserê cîhanê pêl bi pêl belav dibin û di serî de jin û hemû civak û baweriyên li erdnîgariyên cuda re dibin hêviyeke mezin. Li gel nêzîkbûna yekemîn sala pêngavê di konferansê de biryar hat dayîn ku azadiya Rêberapo ji bo hemû pêkhatiyên KCDK'yê bibe weke armanca sereke û girêdayî vê yekê planeke ku hemû qadên xebatê di nava xwe de dihewîne hatiye gotûbêjkirin. Bi berfirehkirina pêngavê bi rê û rêbazên nû û dewlemend plana bi destxistina armanca wê bigihe têkoşîna sala pêşiya me pêktîne. KCDK di xebatên xwe yên avakirina civakî de xwe rexne dike destnîşan kir ku ji bo paradigmaya neteweya demokratîk hemû aliyên jiyana civakî birêxistin bike û vê seferber bibe. Weke encam mezinkirina pêngava ji bo azadiya fîzîkiya Rêberapo hatiye destpêkirin. Mezinkirina xebatên ku li her deverê nûneriya gelê Kurd dikin, belavkirina xebatên çand û armanca hembêzkirina ciwanan ad spor û hemû
kanalên din de li pêşiya me disekine. Em dibêjin konferans di serî jin û ciwanên ku pêşengî şoreşa civakî ne li gel me gelên ku li Kurdistanê û li her qadê em pê re dijîn û hemû mirovaniyê pêşver û pîroz be. Ji bo xebatên di dema li pêşiya me de em ji hemû pêkhatiyên KCDK'yê û gelê xwe re serkeftinê dixwazin. Pilgodarnêja li gelek bajarên Herêma Serhedê lehîra bûn li bajarên wan Erzurum, Muş, Agirî û Qersê yên Herêma Serhedê ji ber barana zêde lehîra bû. Li gor daxuyanê Wezareta Tenduristî Şiliyê li Muş, Erzurum, Xarpêt, Agirî, Ordu û Semsûnê bandor kiriye û gelek tîmên rizgarkirinê û 22 ambulans hatine vazifedarkirin li gelek gundên Herêma Serhedê ji ber baranê lehîra bûn û xisarê gihand mal û milkên welatiyan. Ji ber barana zêde li navçeya Elbaqê ya Wanê, li navçeya Tekmanê ya Erzurumê, li navçeya Malazgirê ya Mûşê, li navçeya Dutaqê ya Agiriyê û li navçeya Qamuşanê ya Qersê lehîra bûn û rê li ber xesar û ziyanan vekir. Li gundê Baxçe ya bi ser navçeya Malazgirê Mûşê ve Nazar Karataş a ciwan û dayika xwe bi lehiyê re çûn. Nazar Karataş 20 sal bû di lehiyê de jiyana xwe ji desta û dayika wê xwe rizgar kir. Müdüriyeta Giştiya Meteorolojiyê daxuyanê de û ji bo tevdîrên Şiliyê banga hişyariyê li Agir, Çewlîk, Erzingan, Erzurum, Qers, Wan, Muş, Erdaxan, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon û Bayburtê kir. Çiyayê mawayê artêşatik di 18 Hezîranê de operasyona leşkerî da bû destpêkirin piştî operasyona şer û pevçûnê ku qewimîn di 22 Hezîranê bela wî gundê Bilexşê ya bi ser navçeya Kewçiskê Elihê bû. Operasyon li gundê Bilexşê bidawî bû. Piştî operasyonê li gund kes li gund nemaye. Şop û bermayiyên şer hêle erdê ne. Gundiyan tiştên li gund di qewimîne wekî qiyametê nirxandin. Pozovat maliziyat. Ben bir pazar hocam ben her bahava ki ser gönder ettiğim operasyon bizim her on ser gönder zaten her dönmeşi. Yakın muhatta destekli operasyon tepe karşıya. Burada be jadar o kadar mı siyasi. Şikayetler, başkanlar, Çaları kopera her dem taramat görün. Ondan yüzü işte saat dönen daha önce çok güzel daviyat. Zarar yani. Deşe ağız berde endüstri taramat görün. Yani benzer diye yani kopera. Yani ki hazır ki artık bu. Çaresiz bu hepsi. Revberiya girtika Kırşehirê li bîst girtiyan ceza birî. Li girtika Ewlekariya Bilind a Kırşehirê girtiyê ji doza PKK girtîne û girtiyên ji doza FETÖ û serbûxwe di heman korîdorê de têne hiştin. Girtiyan diyarkirin ku piştî çalakiya ji bo azadiyê Rêber Abdullah Öcalan li bîst girtiyan cuda cuda 11 rû cezayê hücreyê birîne. Girtiyên siyasî bank kirin em dixwazin parêzer û wekîl bên li vir lêkolîn bikin û li dijî vê neheqiyê raya giştî ava bikin. Qesedê bilançoya şeşmana êriş û binpêkirên Dewleta Tirk ragihand navenda ragihandina Qesedê bilançoya suç û binpêkirên Dewleta Tirk dagirker a 6 mehên derbas bûye eşkere kir. Qesedê diyarkir ku Dewleta Tirk dagirker bi balafirên bê mirov şer û çekên giran 339 caran êrişê Herêma Bakur û Şatê Sûriyê kiriye. Bilanço wiha hejmara êrişan bi giştî 339 hejmara êrişên bi çekên giran 249 hejmara êrişên bi balafirên bê mirov 86 hejmara şehîdên sivîl 5 kez di nav de zarokek û 2 jin jî şehîd bûne. Hejmara sivîlên birîndar 52 di nav de 14 zarok û 6 jin. Hejmara leşkerên şehîd 6 in. Avahiyên binêsaziyê yên hatine hedefgirtin 23 avahîne. Herêmên çandiniyê yên hatine hedefgirtin 13. Avahiyên binêsaziyê yên hatine hedefgirtin 33 ye.
Li Colistana Cezayir'e cenazeyên 12 Suriyeyan hate dîtin. Komeleya Xews a lêgerîn û rizgariya ya Cezayirê li herema Belavbor a Çolistanê Erebeyek û li keleka wê 12 cenaze dîtin. Komeleyê dest şankir ku kesên jiyana xwe ji dest daye ji Sûriyeyê ne û cenazeyên wan rakirine nexweşxaneya Birç Ömer İdris a eyaleta Îlîziyê. Hatiyarkirin ku wan kesan ji tînan jiyana xwe ji dest daye. Komeleyê navên kesên qurbaniyan weşandin. Diyar dibe ku piraniya wan ji Heleb, Reqqa, Hesekê ne û kesek jî ji Şamê ye. Li Çemçemal de encama du qazên trafîkê de 8 kesan jiyana xwe ji destan. Rêveberiya trafîkê ya Çemçemalê bi daxuyanekê ragihand ku di nava 24 saatên borî de du qazên trafîkê li sînorê Çemçemalê rûdaye. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku di encama her du qazayan de kesekê jiyana xwe ji dest da û 7 kes jî birîndar bûne. Li gul heman daxuyanê yek ji qazên trafîkê li ser rêya Aqçeler Göktepe çêbû ku encamê de kesekê jiyana xwe ji dest da û kesek jî birîndar bû. Rêveberiyê diyar ku qazaya din a trafîkê jî li nêzîkî Monumenta Enfalê çêbû û encamê de 6 kes birîndar bûne. Kolberek ji alî hêzên Îranê ve hate qetilkirin Medya Rojhilatê Kurdistanê ragihand ku di danê sibehê de hêzên çekdar ên dewleta Îranê li sînorê Nefsûdê ya Kirmanşanê êrişê komek kolberan kiriye. Hat diyarkirin ku di encama êrişê de kolberê xelkê Selasî bavê caniyê bi navê Eyûb Muhemed hate kuştin û 4 kolber jî birîndar bûne. Her wiha hat dest şankirin ku 4 kolberên ku birîndar bûne nexweşxaneya Qudüs a bajarê Pavê têne dermankirin li naxsameya wan nehatiye diyar kirin. Hêjayê gotineye ku li gurî bilançoya herî dawiya kolber newsê ragihandî di 6 meyên destpêkê yên îsal de di 170 kolber li deverên cuda yên sînorê Rojhilatê Kurdistanê hatine kuştin û birîndarkirin ku ji wan 20 kes dibin temenê 18 salî de bûn. Li navçeya Cizîrê wesayeteke şivan xiz jiyana xwe ji dest da li herema dibistanan ariya Hawîrdorê ya navçeya Cizîrê Şirnexê wesayetek û ajokarê wê bi lez da ajot li geriye pes xist. Di qezeyê de şivanek û navê wê nehazanîn jiyana xwe ji dest da her wiha gelek mih jî mirin. Têkildarê bûyerê lê pirsin hat destpêkirin. Pelegodanên janûçeya medawiyê de hilbijartinên Fransayê de itîfaqa çep bi ser ket. Li gurê encamên tura duyemîna hilbijartinên giştiyên li Fransayê eniya gel anû ku itîfaqa çep e di rêza yekemîn de bi ser ket. Partiya Macron Rönesans di rêza duyemîn de û Partiya Yekîtiya Netewê ya Rastkir ku di tura yekemîna hilbijartinên 30 Hezîranê de yekemîn bû di rêza siyemîn de cih kir. Partiya Lîfî Partiya herî mezin a itîfaqa eniya gel anû ye. Serokê Partiya Lîfî Jean-Luc Mélenchon ku nekarî piraniya meclîsê bi dest bixe û ji hilbijartinê baweheke serkeftî derket diyar kir ku ew amade ne welêt pirêve bibin. Li gurê encamên ji aliyê Wezartekarên Hindura Fransayê ve hatiye eşkerekirin tî îtîfaq negihîştin hejmara 289 parlamenteran ku bikaribe li Meclîsa Netewê ya ji 577 endaman pêk de piranî bi dest bixe. Li gurê encaman eniya gel anû 182 îtîfaqa ji bo komarê her tim bi hev re yê serokkomar Emmanuel Macron 168, Partiya Yekîtiya Netewê 143, Partiya Komarparêz a Rastkirên navendî ku destekê dide Yekîtiya Neteweyî 6 kursî bi dest xistin. Godanê jemenûçeyên nîvroj pêşkêşkir ji bo guhdarkirina we spas dem baş.